Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Guasquitzin, Ninkela Gulbal, Hunsut Kuchik Salekak Angela in Solok Salisantilhu. La Insaraluk Sutiokin Chakoch Beningil Chiruli Hunk Amokain. Lish Holomil Katsolbal Chiruli Shamana in Nashye, Lish Testimonio. Los samaritanos. Liga versículo na katawsalihu Juan capítulo 4 versículo 42 utnashe utnekeshtiat kreli ishq anakwan nakapab mokoshban talik arun nakakyeke la ot akal shkabi utnakanaw nakaan akal lahkolol re li ruchichoch nakwah nakto adinak bayak chirishep lah samaritanos eblah samaritanos ut eblah israelitas mogorikesh am techakribe sa usilal Tanam bilep lah samaritanos banep lah Israel sashkaba nakwancha khunish chakilale li nakhterna tiklak chak hay khun li yoqoh kuichis solbal timil chiru li shamana in eblah samaritanos kwancha khun eblish templo sashben li tzul Gerizim ut eblah Israel nakanaw nakwancha lish templo aran sa litenamit Jerusalén Salishkutankil chakliqaqwa Jesús ikanikesh am chakribeb sa usilal ut chirisha in yoqochi atinak chiru li shaman ha in lishtzol baleb lishkambaleb rib sa usilal sashkaba liqaqwa Jesús lishholomil qatzol bal chiru ligutana in nashye lihonal nakeshtaw ribeb arin yoqochi rilbal kaut ut karuki kamokre liqaqwa Jesús chinumek aran sash te paleb la Samaria Jonashieke li retalil salihu Juan capítulo 1 versículo 1-4. Eblas parisei que rabi resil nakli Jesús qashal na baleb nashkum besieb shol chi ok chok solom ut nashkup sieb sha. Qashal na baleb chik chirueb li yokep chita qenkre la Juan. Mokohata li Jesús nakup sinkha chan li versículo 2. Haeban lish solom nakli Jesús kishnawaan. Ki el Judea ut ko'o kuichi Galilea. Nakyo chishik Galilea tento naktanumek Samaria. Mare hun li shtiebal hantana naktaka koshla. Resh kosbal beyak beli qaqwa. Yalakwi shbanak ebla judío mokoneke numek ta salitena mitaan. Nekesh o tiniban rish sashkabanak shik nekerile lach samaritanos. Habal qaqwa Jesús moko Yalreta shkosbal lishbenak kinume karan. Nakanaw naklishk angeli qaqwa Jesús lishchali karin sa shbena ruchichocha in hansh kolbal chishkhoni li ruchichoch. Hokanak lishk angeli qaqwa Jesús taqatawah kui sa li versículo li yokep chichalk. Nakkershnaw chishkhoni la in eblish tzolom la Juan la kupsinel ha keshyere li qaqwa Jesús. Shbanak likuinche ba in naw bilep rueb nak chabili nekeshbanu. Utingani que rachtsahningil lishkwan hike urikineb likomon juntestal. Abanan la Juan nakirabilik arukeshye eblish solom kishye li atinain. Tentona kaantakik utla intinsak chan salihu Juan capítulo 3 ut versículo 30. Adina kakeretal chan runak la Juan la kupsiom ha. Yochish kupsingil ripsh banak yochish kebal retal nak likwan sakal aranchiru haan li Cristo, haan la kolonel. Hokanak kisaw sa lishol banak haan li taklam bilchak chiubeh resh kaure singil lishbeheb manak lisholeb eb li poyanam sa likutanaan. Ho ye bilchak chirish shban li profeta Isaías. Nakwak naktaqi li versículo 8 nashye. Tojo nakun li ishq ak Samaria chan kikulak chirisingil sha ut li Jesús kishyere ke bayakuka. Li ishq ak Samaria kishye. Cham putru naklaata judi nakapatsa kuka kwela inak Samaria. Shbanak eb la judi chan li versículo 9 inkani ke ratina rip rikineb la Samaria. Sali kum manak sali hulhain re la Jacob Yoris inkilish hali ishqain. Ara sali capítulo 4 nakataw chishkhoni li resilal ishchuam li ishqain. Liqaqwa Jesús kinume karan shbanaqtin to chan li sandilhu naqtanume karan. Ut naqakwan karan eblish solom koeb chishloqbal ishtsekemqe ut naq mani eblish solom liqaqwa Jesús kishtawri prikin li ishqain. Kishpatz share. Abanan shqabi chan runak kichaqbek shban li ishqain inkaraj naraj shbanak nashnawnak. Moko
chabil tanekesh kamri beb rikine la judío. Abanan liqaqwa Jesús yochish banunkil junchik linale barin kishkupsiri ut haan li yochits amank chiruli ishqain. Qaqeq retal naq arin hebrach lach Samaria hanebrach li wirachterach unak li usilal piyal abanan li santilhu nashye naq liqaqwa Jesús li kipatzok li kishtzama li ruka re li ishqain. Ingana khanaw chan li santilhu kaut naq li ishqain sa li shkakwilal li saqe na shik chisik balisha mare na bil ruho hun li ishqlin ka us na leb li nga us li nashbanu mare hun li ishqli kibru li shbanu hom chiru hun li poyanam ho kanak nashik hun li honal na khinga nashtawri prikine li ishq hun tesal chisik balisha adin kwa hun chik li na leb li yogo chisol bal hun li karu akshqabi chachirish han la Nicodemo li Hun li esilal li shqabiah kwichaq chirish lach Nicodemo. Hun li shnimal ru kwing ak utunel. Hun li kwing li kish sik li qaqwa Jesús chiqeq. Shbanak inkan narach nawek. Utingan narach nak ta ilek chanrunak. Chanrunak yochi sikbal li qaqwa Jesús. Sabanan timil nak yochi unak li shol. Ut yochi shpabankil li Cristo lach kolonel. Abanan li ishqain. li kishbanu hans aqal sashji toqil likutan aran kishtawri prikin liqaqwa Jesús abanan li ingana qanaw haanak kautnak li ishqain saqal sashka kwila li saqena shik sikwalish ha ho yogo jaqchishtiebal mare inga toruak chishtawbal ru chishkhunil abanan hajal tanare aru li rahom manaqchan ru li rahom shcho li ishqain sali honalaan sashji toqil likutan naqkiko chisikwalish ha kishtaw lishkolbal sashkaba lah kolonel shbanak kiril ru keshka yari beb rikin lah kolonel manakhalak li qanaleb manaklina leba in saliqayan qanakwan chan rakhrunak toruq chi atinak chirish chan rakhrunak toruq chi atinak manaqchan rakhrunak toruq chishkotsbal li chabil esilal chirish lah kolonel anakwan haykhun li honal shbanak yo chikulak li qahonal naqla ohqui tento taqa choish wanugilik angelain liqaqwa moqon tolelq utliqa taqlankil haan shpuk tesinkil li resila likol baib sa chishkhunil li ruchichoch kishtawri prikili ishqain utnarah qwi ataw balanaqwan laat wandio shaqwe naqshina gochbini chiru likutanain nakoy beni naqtina gochbini sa khunaq chik reheb liqaqangel tsolok sa lisantilhu la isara lux utnakatu bini sa khunchik liqaqangel